Another leak. Sex tape. I said PBM, but this time around, a pure room 306. Yo, what's up? Yes, the MK the market on him about that. What not just say? What not just say? I heard the market and no bands of subscribe to the channel. Then my reviews will be me up there. So what you say? About nemu asemu a aya na Ghana fo ni jihu bebre. Then no aye hotel manager bi ana say hotel bi ana ebekasa papa no. One maame no. Ana say papa no ni slay queen bi akoshe honom na ohwa sika papa no de ama slay queen no anu odin ye nti oye say obetedeka. What I say into obon ntokru no obon ntokru 66 na ntokru na obon ho sound no ne amane a maame no anase slay queen no ehu no hotel manager no hwesa no say hey pause o share that call ho no ka dem so omunjai ade na omoye omunjo muzika no omonko mo ma hwe ne e call so. Okay, now we papa bia ono no wanyi pa make my friend Oldman what I say no be free bia no fa sa na minim se move bi no mo yo kuma wood for move ni bi no mo yo if you say o hwe e ya ware na ekoso so na papa no one ne nana so a oba no betimi ne nana ana one na oyede omo ware I hope say a movie na senya movie dia na wa obenim na baka dem say ayo do na ekoso no me ne ode what I say e be ntokwa me no mienu aya na ya hokyere ana say ayo do ene masa ne ma wenyina ba say papa bia wani wa hwe papa ni kom ni nanim na young girl wachi na me say first no nanka emema mum ene chi ema ware wo mo na we de oba mum na achi akokra ana oyede o ware no na we no aya na question ba say oye maame na say oba e wo sa age we no de bema o ka say munya bema bi mi ko ware no na enya bema de bia wo kana ti ko so nko ware ni ade na say onya bema na obo se maame me de mi kru ba be chia o be mo so be ware mini na wo bisa so ono ne de hia no de nse kwakire so na ne nana no de nse kwakire so entwaye se we na ekoso Ghana awofo mo hwe ne ye na mamu ndi sika semachi if say we oba okotena sa aware we hu a ne be kwa kusia ne se oti aware ase na wo chiti mi bisa wo amanfo nsenya aba ni no ya ba ise papai wo de the whole Ghana nyina de ma ne se onnom no fa nya adwuma me ka adwuma nim de mpa kire ebeko se enkoyi ne be ya ne se bo se girl no wakofa young boy na afi ye ka se wakochiti wafa yi nanso enye sika any everything what you say aware ho no so mo wani je obi be ka chem se an ni jintu no wakofa no okasa oboa what you say na kire wadwen me pese me hu se ne wadwen si ye o so ogiri se eye aware a odowom ana se we die eye ejapade aware bi ye from the market hanam dum besi